ka lucky draw man taga singi kalong ko balingo ado ka taga tong ni page bengin saki yegi biyo baningkong barpa haka jing shisha kim don pisa bantet lucky draw Henry hapo man sim ki ong ngin tet tang shi ticket kum kadak ka jingi shimbanta ban kershan ye ka school Saint Mary's Ranglang Henry kila yo ye ka first prize but second prize dapat arliang kayaknya penek suang teman ta boleh kan pak boleh yang kan bar way sao new san no sai xin pak way sao new san no ngan boleh sama nggak? Oh tiket badan mantap, lagi badan mantap, mentah hakane kalau kita udah nomor Iway so Riu San Nam 14650 Hasadar Rupa Sanko. Oke, hane bala saya kasih ngare hasilin. Kalong diutilin kau beliau. Nak semua kayu kong. Oh, jikong bang yung simbang yung iya kare hasilin. Tidak inong mau sahon. Tekong kalong ka tabok ka dosip ka yung pi. Menta kasi kajung penkalaya kare galak idro hapo Saint Mary's Higher Secondary School Ranglang. Bila day inong job ibaning kong day hakaman upabun balang hakaman upay ba kane ubay sim mentay kane kaidro rai mentay sekentin pinsim dakakali brand new auto kitane pinsim dakapisa kas kabalay lak kita Kobrang suon kong oka bisa sibit la daong ngan sim dakakaliru ngin namay kalisu omau inay bidakapisa laylak kita Teman-teman ini nih, bersama dengan price kebenkong sini ikong, ibalarai bersim dah kepisah kepala lak tengkah, harga jaka juga, hal tu keten. Sim kong, sim kong, te lada pihun, te kasong akaman yupi, lada pihun pinyo hang ni markaman, lada kaduna ngin ai pendap, tokong hang ni pe silak. Arlak lailak tika simpong kan kare sip tupi kulai sumun mo kong to ya kulai senang dan bob susu mo to
Oh, noi mene pene chim. Oh, noi mene pene chim. Noi. Noi pene chim. Te masa perkat la jong. Bisa yang pao. Hai aku beli kan kampok jumcu. Mene. Dia mau sao. Punya kan yang bidi yang wes kan tu berak. Oh. Ikut kau mana bidi. Oh. Kita mau makan. Lepas berani Ni ubah na po mau tahu na rambrai wa pensim ya ka tiket mene ya ka first price Toh Facebook. Toh yang kapas. Ilawan kolek yang kena price, nam ta second price kepada kalak tidro jong Saint Mary's Higher Secondary School Ramplang. Demta ilawan ra yang kena tiket kaba ka David Tik ka jong I. Te kumbala penbenam ni ha pokmaran ba ikran ba RI ka song price kaba silak tingka pat kumbala prindro agre tiket. Te mentangan Aitino yang kena ka second price hai ni kong te kong pi tip kan otoli tiket akan ka lak tidro jong Saint Mary's. Kita kau itu kan kalau ada ikan sip kebok kaba kau edap tajuk pi desim kena price sa nang dut bok semua. Kau beli makong. Hanya siapa tunung pensim umdan dari kalau ada berai Malaysia dari mana pensim That school. oh kena school tinggal ada PE orang angin sa per island gaya Malaysia ya itu pensim kebok kena sejum pi makong. Toh saling sup. Oh, nang dut bok semua. Nang sim tajuk pi kong kini janji lek kai mo.